Good morning. My name is Jablisile Mahlangu. I'm the Nursing Service Manager in Mossel Bay Hospital. When a community comes together in faith and love, miracle happens, not just in words, but in action that changes lives. Today we celebrate one such miracle, an unwavering support from Dr. Dio. On behalf of the entire Mossel Bay Hospital, we really appreciate Dr. Dio. Their unwavering support and generosity have touched not only our staff, but also our patients and their families. Their involvement, it includes the recent events. Number one, the Support Services Day. Your thoughtful contribution brought joy and appreciation to our cleaner, workshop staff, or also primary health care staff, or the lower level personnel. Nurses Day. Both hospital and clinic nurses felt truly valued and celebrated because of Dr. Dio kindness. The third one is ongoing support from the breastfeeding mothers. The regular visit by Dr. Dio mothers to our maternity ward, offering gifts and encouragement, have deeply touched the hearts of the patient and also the staff. Kangaroo Premature Infant Day. Your support for this special day was meaningful beyond words. And also the palliative care ward. Your compassion towards mothers who experience stillbirth has brought comfort during incredibly difficult times. And also the prayer for each staff member, along with wonderful gifts and personalized messages. The many thoughtful gifts you have provided to our staff, maternity mothers, have brought immense joy and encouragement. Your kindness has uplifted spirit and reminded us that we are not alone in this journey. Our staff felt truly seen and appreciated, and many have expressed how personally meaningful your gestures were. Your partnership continues to make a lasting impact, and that we are profoundly thankful. Thank you. Goeiedag julle van my kant af. My naam is Dewald Roos en ek vorm deel van die tuinroete span. Soos wat julle kan sien, is die impak by die provinsiale hospitaal hier in Mossel Bay baie groot. En ek wil julle met 'n bietjie hoor en ook sien wat die impak van Cherish Baby is, waarvan Suzette ons gaan vertel. Cherish Baby bedieningsproses is 'n manier waardeur Dr. Dio, vennote van Mossel Bay en Hartland Kampus gesamentlik met vrywilligers in die gemeenskap en ander gemeentes uitreik na behoeftige nuwe mammas en hulle pasgebore babas by die Mossel Bay Provinsiale Hospitaal. In die afgelope jaar het ons tot op datum so 565 sakke van hoop aan mammas en hulle babas oorhandig en die waarde van elke sak beloop so ongeveer R400-500 per sak. Ons wil graag ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir elkeen van harte te bedank vir hulle betrokkenheid, hetsy of dit is deur jou tyd, jou talente of nog meer as jou tiende wat jy geskenk het te gee. Dankie daarvoor. Jy kan ook betrokke raak by een of meer van die Cherish Baby spanne, onder andere die gebedsspan. Ons sien hoe Andrew Murray se stelling realiseer, naamlik through prayer the church on earth has access to the powers of the heavenly realm. Natuurlik is daar ook 'n briefskryfspan en hierdie briefies wat geskryf word, handgeskrewe briefies, bemoedig die mammas werklik. Die stikspan het natuurlik die afgelope paar jaar 'n hele paar kilometers materiaal opgesny en kombersies van gemaak. En dan is daar ook 'n aankope, sorteer en pakspan en 'n uitreikspan wat weekliks die hospitaal besoek. En die ander spanne maak seker daarvan om die sakke gepak te hê met al die nodige behoeftes. Ons brei en hekelspan brei die mooiste beanies, booties, kombersies en speelgoedjies. Hulle leer ook elke Vrydag die prem mammas om te brei of te hekel en terselfdertyd bemoedig hulle. Hulle is daar vir lang tye in die hospitaal terwyl hulle babietjies groei en groter word. Natuurlik hierdie jaar het ons ook 'n borsvoeding hulpverleningsondersteuningsspan geloods. Elke nuwe mamma word gehelp om suksesvol te borsvoed
En dit help natuurlik weer die personeel geweldig, omdat hulle tyd so beperk is. Daar is ook van die Cherish Baby dames wat behulpsaam is met kangaroo care, waar die prem babatjies se mammas dalk 'n ruskansie nodig het, of daar's babas wat aangeneem word en dan word daar hulp verleen aan hulle om hulle te versorg. En ons is ook tans besig in die kraamsaal om 'n bereavement roukamer saam met die personeel daar te stel, waar mammas wat hulle babas aan die dood moes afstaan of 'n miskraam gehad het, spesiale sorg kan ontvang. Ons vertrou dat baie mammas en hulle babas, as ook pappas en die groter familie Jesus sal leer ken en gesonde gesinne en natuurlik 'n gemeenskap daar sal ontwikkel tot sy eer en heerlikheid.